Bailey. Gynghrair eto pas dda gan Bailey Leslie'n ergydio. Ac yn wir gan y capten Williams ddoth yr ergyd. Craig Williams, os mae yna un peth mae'r dyn yma'n neud, mae yna awch i gyrraedd y bêl. Dyna'n union mae'n neud. Y Drenewydd y tîm oddi cartra ar hyn o bryd sydd ar ben i gêm. Twts gan Fahaya. Mewn i chydig bach o le yng nghanol y cae. O, mae'r bêl mewn at McLagan. Da chi'n disgwyl o sgorio. McLagan arbediad arferchog gan Jones. Oedd allad yn sydyn iawn. McLagan yn siomedig efo hun yn fan addo. Just yn trio'r dinc bach yn doedd. Ond unwaith eto, Jones mor gyflym oddi ar ei linell. Bailey, hanner cyntaf da. O, mae hwnna'n gam. McLagan, sbiwch ar rediad Southam Hales. A mae'r bêl i'w lwybr o. Southam Hales gan basio. Nad i wir mae'n ergydio. Gol gyntaf gêm i gol gyntaf o'r tymor hwn. Ac ydy'r llif ddorau wedi dechrau agor. Y Barri 1, y Drenewydd dim. Ac ambas gan McLagan, ia. Ond mae'r hediad gan Macaulay Southam yn rediad gwych. Ddim y tro cyntaf iddo fo wneud hyn y tymor yma, a ddim y tro ola iddo fo wneud hyn y tro yma. Ac y Barri'n dechrau'r ail hanner ar dan. Os y ddim cam sefyll a mynd a ddewis o dri fan hyn nawr. A mae'r capten wedi dod yn ôl, ond dio ddim yna. Dio ma'n ddigon, a mae Drew Fahaya wedi gwneud i'n ddwy. O'n i'n meddwl bod Drew Fahaya wedi gwneud yr hediad yn rhy gynnar. Oedd angen dod yn ôl unwaith eto. Ond Jordan Cottrell yn ffeindio fo efo'r bas, a wedyn, yn lle panicio, yn lle cymryd yr ergyd yn rhy gynnar. Cymryd y cyffyriad cyntaf, ail gyffyriad wedyn, just i setlo lawr. A wedyn dim camgymeriad. Craig Williams yn gwneud bob dim bosib i stopio. Ond dyna ni, y Barri wrth i bodda. Maen nhw wedi gadael i honna adlamu, mae hynny'n groes i bob rheol amddiffynol. Arbediad adweithiol campes, ond Leslie di'n hoeddi mewn. Chwip o ergyd gan Leslie. Gormod o le yn y Cwrt Cosby, bang! Efo'r ergyd gynta, ddim ots faint oedd ar y linell. Sa'n nhw'n stopio honna, oedden ni'n sôn y gol nesa, oedd yr un bwysig, mae'r Drenewydd dal yn ni. Os y gol nawr yn dor calon i'r Drenewydd, a mae yna dor calon i'r Drenewydd. A bydd y Drenewydd mor siomedig. Bailey ydy'r dyn, dwi'n meddwl sy'n agos ato fo. Mae'n ceisio jyst cael ei gorff i wneud yn siŵr fod Cooper ddim yn cael y peniad yn lan tuag at y gol. Dwi'n gwybod os oedd o cweit yn siŵr yn union. Di tarau ysgwydd, di tarau foch, a wedyn i ben. Ddim ots gyda fo wrth i fod. Mae chi bas, McLagan nawr te. Be mae'r dyfarnwr yn gwneud o honna? Wel, os di honna yn drosedd, mae'n agos at fod yn gardiau goch yn dydi. Mae yn... Ydi o yn cael mymryn ar y bêl. Ydi Craig Williams yn gwneud digon i ddod ar draws? Mae yna flaen troed. A weddwch chi beth, na drydedd cerdyn coch Williams y tymor yma. Di McLagan ddim yn rhoi halen ar y briw. Ddim eto beth bynnag. Di honna'n fyw wyddwch chi? Ydi mai? O, di honna'n gico smoten? Os nad ydi hi, mae Cottrell di sgorio beth bynnag. A nawr mae ar ben. Mae'n 4-1. Wel am gol gan Jordan Cottrell. Rwbio halen yn y briw i Drenewydd wrth gwrs. A'r dechneg unwaith eto yn wych gan y dyn yma. Un o'r chwaraewyr mwyaf talent y Gynghrair efo bêl wrth i draed. A da ni'n gweld pam yma na. Yeah, sometimes you see the best in your players, you know, when you feel as if you've got a couple of players missing and people have been waiting for their chance, you know, and I think the lads who come in done ever so well and contributed well to what was a really good second half performance. When you look at the scoreline, it's disappointing obviously, but can you put it down as just one of those nights? Is it as simple as that? I think, look, you know, sometimes it's not your night, and that was one of the nights tonight. You look at the way that the goals have gone in for Barri, and like I said, it's everything they hit, I think second half seemed to go in. So, you know, and the way, you know, when the third one hits the lad on the shoulder, you know nothing about it and goes in your net, you know, you're not going to get anything from the game. But look, pleased with the players, they kept going. Last 5 minutes, obviously, we had to drop off, and we didn't want to
down to 10 men as well, so we didn't want to lose heavily. But look, key instances are probably gone against us today. Macaulay, that feels like a big win for Barri Town. Everybody delighted in the changing room? Oh, the atmosphere is different level in there. It's crazy. Like second in the league, you wouldn't have thought it at all. Like thought we ended the cosh first half. We knew we had to change something. To be fair to them, they turned up first half, put us on the back foot. We won ourselves. Gav took it upon him then to change the shape, and obviously it worked out 4-1 win then. But the atmosphere is crazy at the moment, so just keep pushing on. Listen, delighted. 32 points. I still think we're a win or two away from the top 6. That was the objective at the start of the season, and that won't change. Once we achieve that, then we can afford to dream. But until that happens, we're just focusing on the next game.